dobrodošli na otvaranje izložbe koja je posvećena heroinama, odnosno ženama u Velikom ratu. Izložbu su realizovali učenici prve godine istorijske sekcije zajedno sa profesorom Zoranom Mastrišem. To su sledeći učenici: Ćirić Teodora, Đokić Dušan, Koković Damjan, Tomašević Branko, Racić Luka, Žatković Veljko, Veslać Melina, Nikčević Luka, Nikolić Ognjen i Grigorić Lazar. Izložbu otvara profesorka Zorana Mastišek, a nakon nje reč će preuzeti lider projekta Teodora Ćirić. Poštovani gosti, dobrodošli. Ova izložba je nastala kao rezultat projekta u programu Mladi su zakon, čiji je cilj podsticanje aktivizma i volontiranja mladih širom Srbije. Uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta, Resurs centar za Južno-banatski i Beogradski okrug i Centar za građansko delovanje raspisali su konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata u cilju podsticanja aktivizma i volontiranja mladih, na kome je našoj školi odobren projekat Žene u Velikom ratu. Zahvaljujemo se na pomoći pri realizaciji izložbe doktoru Vidiju Bogoviću, doktoru Milanu Tvačincu iz Udruženja dobrovoljaca, njihovih potomaka i poštovalaca 1912-1918 godina za pomoć pri prikupljanju podataka koje smo izvodili. Petru Cvetkoviću sa Univerziteta Metropolitan za obuku i pomoć u tehničkoj realizaciji izložbe i zaposlenima u Centru za građansko delovanje za strpljenje koje su pokazali u realizaciji našeg prvog projekta. Ovom izložbom želimo da obnovimo dostojanstvo sećanja na heroine Velikog rata u maloj, hrabroj Srbiji koja je tih godina bila u centru svetske istorije. U toj povrci vidimo mnoge anonimne žene, ali i one koje su se proslavile u Velikom ratu. Prvi put u srpskoj istoriji, kao u istoriji Evrope, zabeleženo je učešće žena u ratnim operacijama. To su bile žene kapitani, kaplari, žene ratnice, junakinje koje su se borile u srpskoj vojsci, bile su fenomen ne samo kod nas, već i u savezničkim armijama, gde u prvim borbenim redovima nije bilo žena. One su obožne kćeri Srbije, majke i sestre, junaka sa Cera i Kolubare. Svojom hrabrošću i svojom patnjom izazvale su poštovanje sveta. Posebno mesto među heroinama Velikog rata pripada ženama iz humanitarnih misija Engleske, Škotske, Rusije, Amerike, Kanade, Grčke, Danske. One su se u jednom dramatičnom trenutku naše i svetske istorije našle u Srbiji borile hrabro, majčinski, sa tifusom, glađu, ranjenicima, siromaštvom i drugim ratnim nedaćama i bolestima srpske vojske i srpskog stanovništva. Pred nama je 27 velikih žena Velikog rata, ratnica, bolničarki, humanitarnih radnica, lekarki, dobrotvorki srpskog naroda. U njihovim svedočanstvima osjeća se beskrajna ljubav prema Srbiji, poštovanje divljenja prema hrabrom, običnom srpskom čoveku, seljaku i ratniku u Velikom ratu, koji u svakom trenutku bio spreman da položi život za slobodu otadžbine. One su heroine i u vremenu u kome su živele, a još više u ovom u kome im iskazujemo počasti i divljenje. Zadužile su sve nas, sva pokoljenja pre nas, nas i one koje dolaze. To moramo da pamtimo i to je misija ove izložbe. Da ne ostanu enciklopedija za dobro. Izložba je edukativnog karaktera i imaće dalji put u srednjim i osnovnim školama u Beogradu i širom Srbije. Čuli ste da su izložbu realizovali učenici prvog razreda u saradnji sa mnom kao profesorom istorije i ja sam zaista imala veliku čast da sarađujem sa ovim mladim ljudima i žela bih da ih sve predstavim, a nakon toga obratit ću se Ćirić Teodora. Znači, izvolite, dođite ovamo da vas predstavim. Prvog
razreda, pred njima su 5 velika dela, loza projekta Ćiris Teodora, Maršić Branko, Đoki Dušan, Žalović Veljko, Koković Damljan, Nikolić Ognjen, Nikolić Laza, Racić Luka i Nikčević Luka koja je trenutno odstana. Hvala na saradnji, nadam se da ste i vi zadovoljni što smo radili. Pre svega, dobroveče i sa moje strane i dobrodošli na našu izložbu koju smo realizovali moja grupa i ja, kako bi vam na neki način približili to koliko su žene sa jedne strane jako nježna bića, ali sa druge strane u ovom ratu su stvarno spasile živote mnogih ljudi i dosta doprinele ovom ratu. Takođe bih ja želela da se zahvalim svim ustanovama i ljudima koji su nam pomogli u ovoj realizaciji, koji su nam ovo omogućili i naravno da se zahvalim cijeloj moje ekipi bez koje ničega ovog ne bi bilo. U narednim minutima čućemo poetski prikaz od strane Stefana Đukića i Aleksandra Jovanovića u tehničkoj realizaciji Mihajla Ličkovića. U atmosferi prijateljstva i osjećaja prihvaćenosti na krfu se razmišljalo o pokretanju točka posvećivanja. Počeli su da se u izbjeglištu štampaju udžbenici, prvi bukvar, prva čitanka, zemljopis i prvi udžbenik istorije. Videvši taj polet, uživanost i običaj, Francuzi su s oduševljenjem učestvovali u njegovom rasponsavanju, pomagali su na razne načine, gurali iz svoje zemlje najsavremenije štamparske materijale. Na posledku izašao je prvi broj srpskih novina. U tim novinama svoj prvenac doživjela je Plava Gradica, Milutina Bojića i pesma Ave Sergija Fiole Vučića. Tvoje sunce nose sad na zastavama, ti živiš u besnom ponosu sinova. Tvoje svetlo nebo poneli smo s nama i zore zrače na putima snova. Još si uz nas, sveta majko koju muče, sve su to tvoje sumnje mačeva sevu. Sve u našoj krvi tvoje reke huče, svi vetrovi u našem osvetničkom gnevu. Mi smo tvoje biće i tvoja sudbina, udarac tvog srca u svemiru, večna tvoje ude spisana na čelu tvog sina, na mač njegov reč i strašna neizrečena. Mlekom svoje dojke si nas otrovala, u bolu i slavi da budemo prvi, jer su dva blizanca što si na svet dala, mučenik i heroj, kap suze u krvi. Ti si znak u nebu i svetlost u noći, kolevko i grobe u odeći sunca. Ti si gordi zavet stradanja i moći, jedini put koji vodi do vrhunca. Mi smo tvoje trube pobede i vali, zbog ognjenog mora i sunčanih reka. Mi smo, dobra majko, oni što su dali svakda kaplju krvi i za kap tvoga reka. U tom zanosu oporavka i kulturnog nadahnuća stvoreni su na krfu uslovi za još jednu duhovnu nadogradnju. Osnovan je književni časopis Zabavnik, čiji je prvi urednik bio Branko Lazarević. Pomogao mu je između ostalih i Stanislav Binara. U tom časopisu objavljivane su pesme francuskih i engleskih stvaralaca, čije je interesovanje tih godina bilo okrenuto prema Srbiji.
njenoj istoriji i pameti. Na njegovim stranicama ugledala je svetlost dana i pesma Kosovo, engleske spisateljice Claude Eskew u prevodu Milutina Bojića. Zdravo ste. Tu je zora. Dosta je iskušenja i dosta mraka. Pesmu probojte vaskrsenja. Sa vama mi smo, evo nek se mač krvlju kupa, u sinu Karađorđa kraljević Marko stupa. Kad kralj oca vašeg, zenice vaše vide, sagnite glave smerno, to sam car Lazar ide. I živećete večno, da vek stoleću zbori, da zemlju iza kralja kako se Srbin bori. Povratit ćete zemlju što teške plače rane, procvaće na Kosovo kad vaša noga stane. Pesma je napisana 1916. godine, povodom obeležavanja kosovskog boja koji se proslavljao u 6000 osnovnih i srednjih škola širom Velike Britanije. Godinama posle završetka Prvog svetskog rata, ona je bila omiljena recitatorsko štivo u svim obrazovnim ustanovama te ostrvske zemlje. Edmund Rostand, član Akademije nauka Francuske, posle nezapamćenog pozorišnog uspeha Cyrana de Bergeraka, iznenada se povlači u tišini, protestujući tako protiv deformisanog morala visokih krugova svoje zemlje. Ovu poemu samo mesec dana od njenog pojavljivanja u francuskim novinama preverio je pesnik, svedok naše najtragičnije istorije i autor Plave grane Milutin Bojić. Potom je priređuje i objavljuje na krfu u srpskim novinama 1916. godine. 4 vola kralja Petra. Tad spazi sliku koja nije gluma, što je Vecić snimi sa jednog druma. Za nju će ceo svet znati, to Petar I iz Srbije stare, odlazi sedeći na ostatku kare, volovi vuku pola tave. Kralj Petar ide jer ići mora preko Busenja, Senja i gora. Tajanstven pred njim stoji put. Sa štitom samo u svom munduru ide u Bajkre rečne kut. 4 vola s jarmom u luku, raonik slave herojstva vuku. No, unuk Karađorđa, lav, da se sa bojnog polja iščupa, 4 vola moraju skupa da upotrebe napor sav. Srbin, taj pesnik, ratnik što stvori da zemlja peva, da barut zbori, da Petra I, borca tog, osvetli dušu, stvori za njega, ta kola spoji ostatak sprega s ostatkom zadnjim topa svoga.
Komandant Drinskog konjičkog diviziona drugog pomenuo je Dariju ovim rečima. Kao zastupnik komandanta odseka naročito mora po dužnosti istaći retko požrtvovanje, hrabrost i najsvesnije vršenje svoje dužnosti prema ranjenicima za sve vreme borbe i danju i noću, vrlo često u kiši, kuršumu, neposredno iza borbenog reda. Darija, za sve zasluge milosrdna sestra Aleksandrovna zaslužuje najveće ratno odlikovanje. Citiramo. Naročito ističem slučaj osobite energije, hrabrosti, požrtvovanja i osjećanja prema ranjenicima milosrdne sestre Darije Aleksandrovne iz Petrograda, koja je od 1. septembra ujutru pa do časa povlačenja neposredno pozadi streljačkog stroja i danju i noću previjala ranjenike na otvorenom prostoru i bez ikakvog zaklona. Samo 1. septembra popodne ova milosrdna sestra previla je 90 naših ranjenika, neustrašivoj sestri našoj, kćeri carske Rusije. Neka je svetao i večan pomen među Srbima. Slava Darije Aleksandrovne. Darija Aleksandrovna. Boj se bije, srca gore živa, dršće iskra u blistavom oku, na Vučevu crnu visoku. Drinom iznad zazlatelih njiva, bol vrhuni i bol se preliva. Teškim mukom, pretećkim jaukom, a Darija spominuje rukom. Rane veće i teži i žali, kad bi znali Rusi, kad bi znali. Prska zemlja i nebo se cepa, dok u vatri Darija stoji smelo i ranjen kad previje čelo, šaputu čuje. Hvala, dušo lepa. Sestro draga iz prostranih stepa, drugo nežna iz krvi bola, rane naše, rane bez predala. I ti pade gde su i svi pali, kad bi znali Rusi, kad bi znali. Sad Vučevom u večeri kasne, kad se raspe zlatnu meseca, sama Darija po gorama jeca. Tuže, tuže jednovanke glasne, dok večernja zublja ne ugasne.
nigde java sa vedrih visina, sluki samo zarobljena drina i razboj pusti ne ostali, kad bi znali Rusi, kad bi znali.